الإمام زين الدين المالباري ثم إلى روح الوالد أحمد خليل عبد الله وأصولهم وفروعهم ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضر وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an tambihun utawi iki ku ana anggit pakiling nika nggih. Wa fil hadits sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa fil hadits sahih lan iku kesebut ing dalem hadis kang sahih. Wa fil hadits sahihati lan iku tetep ing dalem lan iku tetep kesebut ing dalem hadis kang sahih. Rupane annahu sak temene Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi, rupane dawuh innal mu'mina idza adnaba nakata naktatun sauda'u fi qalbihi fa in taba wastaghfara saqala qalbuh wa illam yatub zadat hatta ta'lu qalbuh. Innal mu'mina sak temene wong kang mukmin iku idza adnaba arikala ning nglakoni dosa sapa si mukmin nakata mongko timbul yakni napa semacam titik nakata mongko timbul apa nuktatun melentung satu titik hitam sauda'u kang ireng nuktah fi qalbihi ing dalem atine mukmin fa in taba mongko lamun tobat sapa si mukmin wastaghfara lan jaluk sepura sapa si mukmin sogolah mongko bersih apa qalbuhu atine mukmin sawali wa illam yatub lan mon ora gelem tobat sapa si mukmin zadat mongko bakal tambah apa si nuktatun hatta ta'luwa sehingga ngungkuli apa si nuktah ngungkuli qalbahu ing atine mukmin. Maksude ai tarsyahu tegesi nungkupi yakni menguasai merata wa tughtihi lan nutupi apa tilkan nuktatu mengkono-mengkono titik ireng melentung ireng apa tilkal nuktatu mengkono-mengkono titik utawa melentung as-sauda ukang ireng fadzalika mongko utawi mengkono-mengkono nuktah iku arranu penyakit ron yakni taming utawa tayeng alladzi dzakarahu kang wis nuturhu ing arran sapa Allah Gusti Allah fi kitabih ing dalam Al-Qur'an kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla temenan bal rona balik nungkepi menutupi ala qulubihim ing atasi ati-atine mukadzibin orang-orang yang mendustakan kepada Allah apa sing
nutupi nungkepi ma barang kanu kang ono sapa si mukadzibin ono iku yaksibuna padha ngelakoni sapa si mukadzibin ngelakoni ing ma. Allahumma do Gusti Allah inna sak temene kula iku nastaghfiru nyun ngapura sapa kita ka ing panjenengan wa natubu lan tobat sapa kita ilaika maring panjenengan wa nasta'inu kalan jaluk pitulung sapa kita ka ing panjenengan jaluk pitulung ala alla nauda yen to ora balik sapa kita ila ma'asika maring maksiat maring panjenengan amin Allahumma amin. Hadis riwayat sahih dari hadis sahih riwayataki bahwa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam debu orang seiman daka Gusti Allah idza adznaba dzamban idza adznaba mon orang seiman ke Gusti Allah nek ngalakonen situng dosa nakatanak tatun sauda fi galbi maka dalam atena neka bekal bedet titik celeng atene ka asline pote Pak sekecil apapun nyama dosa tetap neka menimbulkan titik ini keskini cuma mon eli boli jadi terasenan kan titik kan nih gini mosok seneng terasenan kelampi terasenan kan tak seneng sepenuhnya kecukan ate kaulaban panjenengan nikah semakin banyak dosa semakin banyak dosa semakin banyak dosa maka semakin titik nikah semakin menguasai sing kepoten tak ngetela arapa orang ria mak semak ke pengajian mata gelem banyak titik bener titik sandora bener mon titik neng kanto manis kenceng ngebe mon sampean tandi haram hukum iki ya magaya beri titik nga rano karno karena berarti sampean nyiptaki bareng sek ciptaki dening Gusti Allah mun sandi titik isya buang tigel pun nikeri beriin pangeran ke ngertenger tak kok elang dadi mun ada titik sik sampai beri titik hatta kana kene beri terbunter di narwa enggak syifa ya enggak India cek mun bisa karena ini termasuk agabai bareng setek agabai dening Gusti Allah nah beri titik nah atena orang seiman ke Gusti Allah mon orang gelek bengal ngelakonin dosa ka Gusti Allah titik koneng titik celeng sauda fa intaba wastaghfara saqala qalbuh apa setip titik dia sopaja titik ne kata ada sopaja titik ne kata arah tobat berapa kali tobat cak den tek dosa mon dosa wajib hukum tobat Pak orang mun andi dosa hukum wajib atau orang andi dosa tak tobat le tak tobat aja dosa anyar lah Pak karena wajib hukum orang tobat nih kah secara langsung tak ada entek sehari dua hari tak ada entek setahun 2 tahun jadi orang sekali itu tak ada entek tua si atau apa itu dosa tok orang dia dosa terus orang nggak nikah wajib hukum orang atobat secara cepetan nih kewajib at-taubatu wajibun fauran min kulli dzambin walau saghiran atobat nih kedabun ulama wajib hukumah fauran cepetan walau saghiran walaupun bentuk dosa kene cadan telemun kene tompok jadi raja sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit tahu deh bagaimana macam-macam waktu sekonek keng mone tompok sekonek nih kah jadi gunung gia titik kan sekonek situng titik keng titikin banyak pote tak padeng Pak mun parlo walaupun beda pote tak ngeten lah apa sebab lemah rata titikin gila jadi ate kuli bisa menikah semakin peteng gara-gara maksiat Pak akhirnya tak takut ke Gusti Allah ini sebab dosa saya lakoni nikah semakin banyak dosa semakin ATT semakin celeng semakin peteng calemotan tak oneng arah kanan tak oneng kiri kema
wajib kema taat, kema maksiat, kema halal, kema haram, kini kah kebanyakan dosa. Cuma mun beda setiap saat. Fa intabah wastaghfara sagula galbuh. Keng mun orang kelak tuli atopat ban minta sapora dekat Gusti Allah, aten bersih boleh. Aten bersih boleh. Esasa. Pembunyian kotor namun esasa. Pembunyian tusan na sokora topat, bahkan orang mun nyangka topat tak terima. Ane kerajaan bi tusan na seelakon ni. Orang saya nyangka ke Gusti Allah bahwa tusan tak sabora, nyangka saya ngak ketusan lebih raja daripada dosa saya lakon ni, karena ada amalan selebih berat, selebih raja. Enggak orang cuba penyangka dekat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Wa illam yatub, kengmon orang seiman dekat Gusti Allah ni kata atau apa dekat Gusti Allah, zadat hatta ta'lu galbahu. Atambah terus celeng, atambah titik, atambah titik, atambah titik, hatta ta'lu galbah, sampai ate nekah kuasain kelaban titik celeng, ay tarsyahu wa tughatihi tilkan nuktatus sauda. Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin titik nekah merata dalam ate kauluman jenengan, maka semakin repot ngelangakin titik mereka. Beka tak keneng. Beka bi backlin. Wetar centar ke betoh pancet. Apa sebab? Terlalu banyak geluh titin. Terlalu banyak geluh titin sehingga repot ia langaki. Ane kedebun Gusti Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tena pun kening penyakit rona. Rona ni ke maknana engki paneka satu penutup sangat kuat, ada sebisa mampu muka tutup nikah kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tahu cak zina berbahaya tetap arapa tutup atena. Tahu cak mabuk berbahaya, zina berbahaya, judi je bahaya, tertutup atena. Ada sebisa muka tutup sirapat nikah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ni penyakit rona ala qulubihim. Anapa rona ni kamak sampai berdening aten orang gelak, maka nuyak sibun, karena kebanyakan tu saya lakon. Kira-kira tu apa saya lakon ni kulit sambian ni, mari kepiwa. Hampir ada tu saya larang bi Gusti Allah kecuali kulit sambian lemari ngerasai. Setika dia tahu betul lah. Cak dentek mula tua atau betul. Tua topat kita bala dem macam abang tak mampu cela tua. Beni topat je keng tak kuat. Tapi orang niat ambu abang berde kemampuan, berde keinginan, dan berde kemampuan keng abang tak ndak tak gelem topatnya man. Engkau keng la tua cong mun saong ku ni. Tak topat ka keng bulan tua berarti. Jadi orang atau obat ni ke pacet berde kemampuan, mula pacet engkau menjo ambu kok taruhan, le pacet ada sek taruh gini, cile jual kapi apa? Taruh apa? Piper sambil le jual sambil sebini, untung biasanya sambil tak jual sekali. Berde kemampuan jok ku ambu lah taruh tak zina, tak mabuk, tak judi, le nyongok. Membaca aban berde kemampuan yakni aban tenaga berde keng aban belum tak ngeco, aban tak usaha untuk melakukan dosa, jadi atau bertongku. Keng mun pacet aban tak beri kekuatan, cek saking andi kemampuan aban tetap ya tak topetnya menika. Nah, jadi orang se melazimi istighfar, melazimi atau dekat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man lazimal istighfar ja'ala lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli warazaqahu min haitsu la yahtasib. Seran orang se melazimi terus menerus istighfar, maka Gusti Allah bakal netiaki setiap dari kesompakna farajan kebengkengan, dari segala keruwetan kebengkengan. Saya ngak macana
Farojan bi farjan ri apa adalah fata. Keng makna lain. Bodoh orang maca sabun kelero. Afdalul a'mal intidharul faraji minallah. Paling utama amal adentek kepengkengan dari Gusti Allah. Utapas kelero. Afdalul a'mal intidharul farji minallah. Waduh. Utama amal adentek farji dari Gusti Allah dan waduh kelero. Bida harokat, bida makna. Ini kehebatan bahasa Arab. Farajan kebengkengan, mon farjan ya rapat bagian pek ngepek ruwa mon farjinya. Mon farajan sebengkeng. Man farraja kurbatan min kurabid dunya farrajallahu kurubahu min kurabil yaumil qiyamah. Orang sema pengkeng dari kerepot na orang, maka orang kelak bakal pengkeng ku aku. Orang sema pengkeng kerepot na orang ning dunya, kerepot na tibi paki ning dina kiamat bakal pengkeng tining Gusti Allah. Nah orang si ahli istighfar beri kemudahan bi Gusti Allah. Tak beri ruwet Pak, sokor istighfar. Sokor ahli istighfar. Wa min kulli dhaikin makhraja, dari segala keruwetan, dari segala kerepotan makhraja beri jalan keluar. Beda bae jalan. Walaupun aban keadaan saya sangat posisi tandi sarah keng mon orang kele ahli istighfar. Beri jalan keluar tining Allah Subhanahu lebih nadiri nikah resep tero andi rezeki setak kasangka wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang seahli istighfar kele bekal beri rezeki setek kasangka. Congok para ulama, para kiai. Tak pate ngaku lebih sambian mun lakone. Tak pate mau datang keng lebodo boy. Tek kasangka moro bedering terengetaraki. Teka sangka moro bada orang tuk muntu di rumah. Yang dari dinar ada tuk buntun sekali. Buntu tak keneng kerajaan. Masya Allah. Nikah mon orang lepacot yakin istighfar ne bekal mendatang rezeki saya teka sangka. Kanjeng Nabi sadebu. Orang saya melazimi istighfar, seahli minta sapora ke Gusti Allah dari segala kecopean bekal beri kebengkengan, dari segala kerutan beri jalan keluar. Saya lebih hebat boleh orang seahli istighfar nih kah bekal beri rezeki si teka sangka mentok wis ada asam pet kakan cetak nemu nyare desa tak nemu tedung cek tedung dan kadang boleh reng nelpon bareng saya tak apa jure tak beroreng Pak dengar cek berde orang ngajak tak nemu lako bedereng ngajak tak pate yakin wah sambian wah ongkuan taje kok beda uwe nampo ongkuan taje cecel lah mun nyecel ki cek sare dua kemah tinggal nyecel moro kemah tas biabi duaan pancet riang kok cak nah sambian nyecel sambian cecel pemantep neng istighfar bumbu ngemban anak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya lekan oleh genjer ngintung anan bi anyanyon adang duton oleng kok kasan bingung ku memikirnya ya bingongku saya anak saya pikir jajal kami baca istighfar Astaghfirullah Rabbal baraya le kurang lagu der macam banyak lagu nih Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a ya bahasa ngejun pada Astaghfirullah Rabbal baraya pocian berarti dia Astaghfirullah Rabbal baraya ngerok semua sengarep lagu apa sampai istighfar tahu salah lagu iya Astaghfirullah tahun ning lela aku di sampean mare maghribi mare sopuja kalau pai mau nyongok diri potong aja leteh baca orang si bacaan kasah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun pak kale gun benyakan tusah engak untun segera sapa ora
Tak baca. Keres saya gula sampean ni tak baca ni. Masya Allah, ntar muka titik ilmu si manfaat. Amin. Teti orang yang beriman dekat Gusti Allah, ki beri kesempatan, ki berde setip, ki berde uwing untuk menghapus dosa, noda-noda hitam yang melekat nega. Mon rinsu bisa menghilangkan noda-noda bandel, maka istighfar atau tobat ke Gusti Allah bisa menghilangkan noda-noda dosa, noda-noda maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering saya ni dosa, istighfar boleh, dosa istighfar boleh, maka insya Allah semakin bersih, semakin mengkilau, semakin mengkilap, semakin ketelak putih. Iman kisineka, ate kisineka, semakin kila orang kila banyak istighfar daripada dosa, maka insya Allah semakin bersih ate. Nah, keng monte istighfar sekali, semakin atambah, mulai pada akhir kening penyakit rona tutup di Gusti Allah atena dari segala bentuk kebagusan sehingga orang kela matena kita tobat, matena kita sapora dening Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Termoga titik ilmu si manfaat. Amin. Tambihun wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Fahasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.